Chinsa isano na Ibere chabano mogaso chitarike mirongo ebire na isano chomutinyi oikomi mwancho murigire na ntokomira na sembeo asekerenga yokoneke bunatonyera kwa watu komanyia asenchire ubwenge kegima aliagendreta kuwateka imena isko yorogongo ruagusi Joshua utanera koneke bunago cherwetera somo rwimanyerero naboigo John kebati koneke buna chibi chamunelio kichago chira senchira yoboikera niliterane goro kwa Josphat Amisi ngora nande asekero getarige tambiri tunyara kwa hato komanyane monae. Omwancho murigerere nabo boigo kobwatia Amayia ya Chinsa isano na Ibere nabo boigo emerebeli autogenda tokobato kwariganira kurwa Ndizi TV gwetera se mitandao yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera sensema ya YouTube Ndizi TV News. Karibu gwekanye lindo nyara kobago kwemanya naki agenda tokobagwate kachinga ki abasaki baito bamangana maya agenda tokobakwe kiabu nabe busuire chingongo imena isko ya Gusii kwene kiabu nabanyalire ekobako ya sangereria aselibo elimo tuanyara batogo sanga amonaye Amayia ya Chinsa isano Ibere niga chaka kurwase county ya Kisii anene kurwase ward ya Kiogoro asomwe msiwe ward ya Kiogoro Walter Mochache ubare boiganyare koba kobolia okoligereri gwabuya anene gwa ekerengo gye bonus gochia sa chi factory Ibere echigotoka imenyali bali gati yabo factory ya Kiamo kama na boigo elia nyamwamo kolengana nere Mochache nigo atebire chi factory chibere chenyara ko bachikoena na ebona se asekerengo kekigima kubwekanigwa amone chi factory chinde imeyorogongo Gusii na boigo imeyense ya Kenya chinga kiechecho nigo Mochache boiganyara ko bakwireri bageri wakera abagambi na boigo abalia abature tingambia mono kubwatekana bitambukiro abagenda to bakwira ase binyoro byabo elio kwenekia buna banyara ko bakogaya na gotaigwana ukogenderete ase chinga ao maneno ya chai sehemu zingine ukienda huko Bomasi watu walipokea bonus ambayo iko juu kidogo. Bonus yetu kama Nyariba chache ilikuwa mbaya. Wale wamechaguliwa wakae wasungumze maneno ya machani chai sababu hao watu wote wengi ni wakulima. Bonus iende juu watu wetu wapata hata nauli ya kulipa ama pesa ya kulipa watoto shule. Wale ambao mnafanya kazi yote tuweti huku mnafanya kazi nzuri, sababu kama si nyinyi hata sisi mahali ya kupita ingekuwa ngumu. Mmeleta jamii zetu pamoja na kuongelesha watu wetu, mnatatua cases na machiefs na masub chiefs, sababu ukienda Kisii waanze kupeleka kila kesi huko, kesi zimejaa huko, watu hawezi saidika. So ile kazi mnafanya, mnakalisha, mnajua shida iko pande hii, mnakalisha watu, mnatatua shida, maofisa wakishirikiana na machief na serikali yote. We give you a big hand of applause. Togutikana na enseme yo chinga kichi skuru chigendreta ko bachigosie kwa na boigo aboro kiwa baria be class ya gatano na gatatu na boigo kelia gia 10 na kabire bagendeta ko bakwyarigania ase amatemu amanene bono nigo abaibuli banyare ko bako boli gwa banyare ko bagosira abana babona ko ba oborendi na boigo obosemia boisa ine chinga kibaranyara ko bakwirana ase chinga chiabo ase metenyi ebere eremotwe ayaniga kwa noali tukolia lero asomo yigabo ko bekero chigutwa go chia sabana PP2 ase skuru ya Mother Teresa iyere gotoka ase omochi okero komo director bwe skuru yo niganyara ko bago kwana negetaseni Ndizi TV. Watoto wamepata mtihani, unasema mtoto wacha kumsije halali nyumbani. Ndio. So when you are parent who care, unasema mtoto amemaliza mtihani, asikuje shule the last week apumzike. I think that is not leadership. Because if mtu akifika kwa agenda boarding na achoke, atakuja nyumbani anakuambia ndio fanya nini? Kupumzika. Na sasa huyu unaanza kumwambia huyu mwalimu ni mbaya, huyu nani ni mbaya, sio? And that's why I think that teacher say everything starts at home. The way you teach the child is the way the child will
be. So this date has better our chief. When you are young, I think me I was told to be an engineer. Omusaki oitwa mangana maya Mildred Mumanyi no wagete kambi ase skuru iyo ya Mother Teresa gutoka imeye umuchi okeroka agenda tukoba gutwariganira roboti ase nchira yobo ikiranu togosuka mutwechi ya matiche nyale tukoba chiko bwatanigwa magiga gose chiko bwatanigwa ase segi ya maumau ase umurobelio bukorigia obosibole gocha sense ya Kenya kurwa sorogongo rwa Nyanza nigo chanyale tukoba chiko mbirana nabo igogo chaka kweli kiboya elio kwene kyangana chire chanyale koba chiko nyora obokonyi kurwa ase serikali ya Uingereza bagukwana nigo batebira ase myake menge chia matiche nyale koba chiko tiwa maiga nabo igo komenya ase obogima bure bwobotaka. Imeanza kufitilia manane tutafidiwa na asa vile tunataka tufidiwe, hatutaki tuache mtu nje. Ingarako tumekuwa na challenges sababu hii mambo ya fidia lazima uchicommit. Sisi ni waathiriwa wa Mau Governing Council of Kenya, na sisi ni wale ambao tunalia kilio kimoja, tunatai haki zetu. Kama hatutatai, nani atakuja kutai? Kwa sababu wasasi wetu wote waliuawa, mababu zetu wote waliuawa na wakoloni, na walitumikia wakoloni wakawa wafanyakazi wao. Sasa imefikia wakati sasa tunatai haki yetu na tuchue masasi wetu wale wa zamani wamelipo nini. Tigarete ime kaunti ya Kisii bono nigo abakagirwa bane babekirwe biara asogokagirwa koba gati ya baibya banyare koba bakwibachi transform ime kaunti ya Kisii anene kurwa ase ensemo ya marani nabo igonya libali chache okwana nigo omuteneneri bwabanyanyimbo kurwa ase kaunti ya Kisii Charles Kisesi atabire bane abo baranyara koba goikiwa seke gambero lituko lya lero nonye nabo nigo omuteneneri bwe company ya Kenya Power kurwa sorogongo rwa Nyanza anyare koba goteba buna abaibi abu asobwangoiga nigo banyare koba bako obibachi transforma se Chinsa echo nabo igo onyara koba goteba buna county ya Kisii boigo na ya Migori nigo chanyare koba chigotangana asogosalia nabo igo obibi transforma. Of late we have had instances where people come and bring down transformers with the intent of taking the copper windings and the oil. And the impact of this on business is that we lose almost $1 million for every transformer that we lose, because the opportunity cost of generating sales is lost. So far we've arrested 3 individuals, one in Mosocho, who was found carrying 10 liters of transformer oil. Togosuka motwe ogotakwanerwa na boigo koenanwa obosemia gochia ase bikosi by'abanyanyimbo imense ya Kenya ngati ebitango birie byanyare ko bikoirera abange babo gotwara ebirengererio bire bingi na boigo kwerusia obogima bagokwana ase county ya Nandi asomo igonyare to kobokoreta amo ababwatani ao bebikosi eby'abanyanyimbo abanyare ko bagotimoka kurwa sobokoreri bwa abanyanyimbo nigo batebire serikali ne bwirente nyare ko bagikoire bitambo elio kwenekia buna maigere no basemi bwanyare kwa bogo chaka anene gochia sabanyimbo elio ko bachingaki chire chio bororo chingaki bagenda to koba bakogendera negasi ya byoborendi imense ya Kenya. Kuna mambo changamoto mingi sana, wanajiua, wanaua familia, na pia unakuta yeye mwenyewe amejiua. Wakati tukiwa kazi kuna kitu inaitwa temamu. Temam ilikuwa ni every Wednesday na ni jioni. Mnaongea na police officers kabla hawajaenda kazi. So hapo ndio utapata officer ile ambaye akuna shida. Akiwa na shida utarelieve officer apumzike sababu ya challenges ambaye iko. Ni vizuri wale wako kwa kazi sasa, yani wakubwa wale wako kazini, kama wanaona kuwa wanahitaji usaidizi wetu kuzungumzia askari vile wako, wanaweza kutuita, tuko tayari wakati wote.
Togoska motwe magega yechinga kichintambe eskuru yobundia ya wajiri konyara kobaga gosikwa kubwatekana no kuburwa amaganyo aboni ganyari koba geiko igorwa asenchira ya bene bagokwana barayikorwa sensami ya wajiri no batabirenge gatambukiro yo kuigora eskuru yobundia no kwenekia abuna abana abange kurwa sensami banyara koba konyora amaigiri yeranyara koba konya subugima bwabo bwakira lituko. Decided now to make it operational. Power was the whole issue. We have made sure that they have got a backup generator. We are also going to be building the hostels so that those students who are coming from far can have a place where they can spend the night and also live as they continue with their studies. Leo ni siku ya furaha sana. Nafurahi sana MP yetu kufungua hii shule ya Wajir South. Ilichukua muda mrefu wakati ilijengwa, lakini leo ndio tumepata fursa ya kufungua. Togoska motwe ni gobono abaremi kurwase county ya Migori banyarire obosemi na boigo amaigirio ao kurwase kiombeke mogetarigie serikali asekerenga gyo kwenekia buna banyarire koba bagutumia chinchira ao chobole migwekerero elio kwenyorera ligesari chiete aroro bagokwana nigo abaremi abange banyara koba gwegokera anene omurubiri na goteba nigo rachikoba gukobasira bene na kwenekia buna obolemi banyara koba engeria isaine. Moto zile ambazo zilikuwepo za awali ni zile ambazo hatungeweza kupata, ama wakulima wetu wengi kule nyanjani hawangeweza, kule vijijini hawangeweza kupata huduma inayofaa kulingana na mapungufu ya washikadau wale ambao ni maofficers, extension officers. Lakini kutokana na programu hii ya FTMA sisi tumekuwa kama kiungo katika upande ule wa kupeleka mafunzo nyanjani, kwa sababu kutokana na ile kazi na mafunzo ambayo tumeweza kuyapata, tuna ule uwezo wa kufikia mkulima hadi kwa nyumba, shambani na kule ambako wanakutana katika vikundi. The objective of the course, or rather the training, is to empower these farmers centers in terms of their service delivery, and also to make them have the business mindset when undertaking their farmer service center roles. The center, they've been trained by our partners on different inputs, so they'll always ensure that the smallholder farmers get access to inputs. Togoska motwe bono nigo serikali na boigo byombe bitari bya serikali byanyare ko babikubori mwa binyare ko bikoena na oboko nyibo isaine ochia ase chiskuru chirichikwena na amaigure gochia asabana balia bare amono barema bagokwana ase ensemo ya megosase county ya Meru nigo ababwatani abubo igo batebire buna asimese ya Kenya nigegene to ko bagose serikali gene to ko bego segeta buna obotumeki bwechinjira chekerero technology Kenya ko bachigo temekwa sechi sector ao na baigo baburirie buna sector iyo kwena na amaiguri gochia ase abana bali babwate obalema boigenyara ko baigo ikiwa ase chinsemo elio kwenekia buna abana boigo banyare ko bakwena nwa amaiguri isaine chinga kibarachi ko bakwirigiria chigasi ekera bakorire chisemi chiabo. Nasema ya kwamba changamoto ambazo ziko ni vile mtangulizi wangu amesema ya kwamba hizi vitu they are very expensive. So kama serikali inaweza kujitahidi sana, at least iweze kufanya hizi vitu ziwe affordable, hizi assistive devices, then hawa watu ambao wanaishi na ulemavu wa kutoona ama ulemavu mwingine wowote, at least wataweza kuwa na maisha ya kufurahi na wataweza kuwa na maisha mengine kama ya wale watu wengine. Wakati ambapo tuseme tunafanya zoezi la pamoja na hawa wenzetu ambao hawana ulemavu, unakuta kwamba wetu watakuja nyuma kwa sababu ya transfer, yani kufanya kubadilisha maandishi ya hawa ambao hawana ulemavu yaingie kwa wale ambao wako na ulemavu ambao hawaoni, ambayo inaitwa braille. Inachukua muda.
Tukusoka motu ime county ya Kisumu banige county ya Nyarire ko bage konyora obokonyi wechibesa gwetania chi milioni 9 kurase kiombe kemoge tarigie serikali asekirenga gyo kwenekia buna serikali ya Nyarire ko bage kopikemeroberio elio kolenda chinsoko na boigo anene chindoche ime county yo ichenyale ko bachikorokana nigo chenyarire ko bachigo kamuka ko bwatekana anene no gotalendo bagokwanamo ne chinyumba choborali nigo bono omugavana oyo anyale ko bagagoteba buna serikali nechikobege kwenekia buna ebitambokero byanyale ko bigo twirwa kubwatekana chibese chyo elinde banyale ko bakurwania esegi yogonchoreria kwerire. Rivers like Kibos River, Kajulu and so on dry up, you know there's something wrong somewhere. They don't dry up by themselves. They dry up because of misuse of nature by human beings. That too we must deal with so that our resource and source for water is sustainable. This is something that not just creating awareness on the need to secure water source areas, but also giving Kenyans an opportunity to act. So Kewasco, as you have heard, is interested in securing a key water source area, that is Nyangori. First of all, that catchment area has to be gazetted. Yes, and gazetting it is a process that involves quite some spend of money. Part of that money is also going to be used in the sub-catchment area of Kajudu, so that it is a whole process. Ngati yalia amange omwancho mulgireria togenda tokobato kwaliganira kurwa SMS ito Amayia omubaso obono togwakaranga bya mana sengcho kwenekia munakwanyale ko kubwatia emerobelio yaito naboigo Amayia kurasigeta senekia Ndizi TV gwetera se mitandao yaito botambe gwetera se Facebook Ndizi TV News Digital naboigo gwetera YouTube Ndizi TV John kabatinero nyara ko kwenekia bunachibicha munerio gichago chira senchiro bwikirano literana ngoro kwa Josphat Amisi ngomera natole amunaina ande Chinsa 10 aso kumanyaya amona yande amange. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.